Mala. Uh, mala kondial, mala korunwang, mala kachangda, mala katiang. Gua. An caban ke live awala. Cek orang meton magura de baloj niya. So it's a personal problem yakon jarama. So me tell them caban yene di caban de yene mo cherry yene please. Yeah. Wash never dog man batok. So thank you. Chilada jatet ko channel jek gombar. Men gura lada. Raj mulwaja neje. Damar kel. Michale panom. Mila Christian ki ram net la Bible ya lat ki le na Bible ka social media ram kel ke so chape de cha gor nuer Bible so tiang te ge pos mi janen ge chine on me kune right ten chine commenten cha luok kan joy ko beling so dio je che wude chala ka lo bompal che lariete de long pel kwedeje so but do gora ga je gwe je pele long gora ga do pele dong ba ko le joy ne che kwet ki che kweneje ki che shale ni je ba ne dial pelken ko kwai na chuba en randi nga jene ne rame kwedene je wal che kweneje so jen kana ga lo bompal daga up gabdi long almost that different that take almost 7-8 years more na karun diet ki almost 5 years difference so which is changla ni je ron kel dini jan kaja metali personal problem karan chalo no chira da kwet ki chira no chalo no chira ga metali personal problem yaran atala me chirum yen jara mo chagwa ko ne bi kwet ke chagwa ko ne bi lariet ba metayin greg yen jara mo chanwo yen yal de yen yal tike cho tay de jogo ngul de mi che jana mo ko tayin ka dor yen ja so raida one we kaje one jan che right long che ga lwag bom pallariet ti bajbaj ti de nawa kut ga ke dor dong ko ga lwag ma ko fa ti fa ni ngen ko kwida karwada fa ni ngen ko kwido ran kon wala fa ni ngen ko kwidan kon wala kon dia a kwida mi chola no arkelo so to me chang tag differences ke jaga lwag mu take mun loga chan da kwit chan da lat ka media the inbox de right ke je committee ke debate me kana loida de gorne ne de la loida ko do dang da loida ke barga no rete kel gor pona bana ya laga ko dide la community dan me jojo ko ne ba ram kel le to go ki ram go ken ne chun ko dor kel be kon roda na yure ke ri te taktiak da loida da ba che de bijene ne da to go da wo me le ke ko dan la debate ne tin let ka lo ka dor to kon ko kwidore pele let ke kwide ko ne and listen take differences me don ka politic ke tanne differences don ka politic but as a one ne ko fight ko kwidore chwala no ke le ke la mo la lo da jaga tet ka la da lo ram don da jaga tet mi jinor ko gweja win mo no me ke le kana la shu question me te me kana loido di etich eno ti dan bible to lo no edwer o ki bible ku question chi edwer an la na palga sabende advantage ke sabende advantage la ne dia la na question like any antique take a question and don't go di teja ke sabat school di mo gidi di teja di etich
de loji ramadon ramanyiki de loji ramadon te nyuru mata kel jimi kana loida die waje ci jin damar panom jin kanji lariet agalwa bon par la jin kala video la da Christianity kana wana na panom jiniti ne panom tine ne panom tine ne lad ne generally lad ne jene na kona na let teken mu kola goro ne de large ci jin ci galwa lariet de jek chole peler politician na mekaname so jin la Christian karwaduma mala nyin Christian ya loj ko jin la logno ne tem cha lar ko ki Christian ke tem cha de chak nyot ko ki Bible jin jila number 1 me bi respond ki ci jilo ko di dial jile law ne jin lam la nyur ko social media mi cha gor ko ki Christian bi loj jin din ngi Bible karwaduma ki ke personal problem ko galwa bompa. So because they are confused, I want to know. Ngu along me diro yorama dir ke jamo kwedie gori gar tap dan ti kongen dial ke di nang jitar. Chanlo no ne chim logi shi dala. Baran lis la koroda na nik keriet. Mi jin lungi cha Christian cha ga tek just go debate. Werga ga lwag bi jogo ne na go ba question. Sheme la nyin ka loji. Barai Binyong loina, that's good. Medan guay longka, it makes sense. Georgia ko ne melat galwaga binyong luja through Bible. Instead of bo guardian la kwenjin la diri de chiro lot. Ka ane ateluda mechinyo. Mi jin Christian ba. La Christiane chalar ne lunne gur kana mor. Jaga Bible. Lunne ram dit keji. Lunne diet ko. Luna ramu guji che lemen gaji biedi lot. Nombo Christianity o kudira mandit. Menyu de Christian o nyu de jin Christian janeka. Mu kudi ke kudira mandit keji. So gwe che Christianity. Gwe jin tika personal problem. Changa mu kujo lo ke comment section dioge ne maga garama tele personal problem kwanja. Tinti gorgan di al nyu de jande nga personal problem. Kimi je jan te gram ci dong mi ci jak. Me kuch la goro bichur galwa ko yerga social media be je no galwa already no community no reja. It's not about Christianity anyog lar no na let ebe ni Bible la de na let for example la jiti je la jin pon jin panam jin jira man la Bible dan nginu ko no ka so which is nice local community bo che ko ne de kuch Bible de tangone la nei Bible la ne ya guru ne bne link kan ite kuene ka pel pen kin it parodin pen so chi Bible boy kim no dan but Bible la kuene kata la de ke is make sense so there wala ran ban mi kujila ledina ka do mi don wi kuene na ka je la wi ran sha le ni ko cha Bible cha question na mu guru da ta ga da ngake Bible so we just send them so ka jinti wo Australia neke 19 something like de la ke 2000 to jan almost de la 20 something years in America in western world woman in Australia what it no amukin man barar ke chankelo bina ban ni ke kwilat e ci ban jek ka Australia la de let ka kawai na ko jaga Bible wona ne la de rodu na ka lene amukin man nyon la da amukin man barar ka social media ka live bina ban jogi yana la de ne men wuji me let kan ne nyurjin larne yone ne ci Bible larne ci Bible kin men na men ngeke kwilat ke chankel Bible galwago lara jene ne na let ki chan let amula dorteno ajanda nyodo ci Christian di je o nyodo je kon bo Christian ti te no wal ariya kamu guje Christian di te no wal Christian ti mi cha ballo kon let's go debate bi point ko lat instead of brano woga social media ke ta cha da ke dibir ko ti go dibir ne yanja kel chu banye ten we kai jin ci jien chuwa ka western world men ci jagwami di kam ne je community dan di ngi ke je ko da ka roden ger ke je di ka loko ne yana you guys le nanana we je me malak ten ana mena yana mi cha le yen ngani cha ron ka bna kela de yana malak jin nga ga mi na malar nena di kon lok di community dan di ger nena china ngi geje chen la ro chu Bible lot by the way
Bible lade ban ni na ko bana let ci bi ni na ko ne ina metene yo mi ran to question ke Christian te bio general la jin bi ga la jin la Christian ko pan ci ti jin Christian. So I don't know Christian to do good you ne mi ko mi de lo ko ni chiang po do bol chiang ke de lo propre mi jande jojan Christian e ja kwaje. So kam do kon ko ti de rong ten to lu di te jin no Christian ke chen Christian ko bi jaje che be jaje ana ran ke lo mala Christian ke lo aken ken ko bita kare ba rew de ñew Christian di al ci jin bi ko ne di al ke Christian man ne la Christian man jang wasron ko wayne te Christian ten buinde Christian ten nore te Christian ten ci jin bi ko wado mo ram bi ko man te ko long man de ko on Christian ko karwada mu jojo ko ne ta ne ke chaka te ko de ci jin ko bi Christian ya oro bi ben ke live ne bi ti chok chok balat ne te Christianity bi bana ore so kaji I respect you tell really je go balar je kwa but din ngini na ko ne na let galwa garama dit ko kon mete mi che bir chana je inbox chana right ke je la yenne dial brama to ram dit boro yut ma galwa ko ban kan ma yer ko ki galwa by the way one ne ba or ke ba la yer ne galwa ga te ne no an lugu ram bu gor ko do me ba kap ene di kong ti jiter ti beken chance ku lo je je se one na bana challenge ke bana akut ke je na mon lo je kon mata kon ke differences kam ne kon ci let ko do me dong biram dong me la kwantar bana akut ke je run we je chi mago so Christianity mi jin Christian bi ngai jin Christian to lo no Christian yal bi gor ki bi gune on ne men tag ke ijen bi la lada se damar pano ma jana ma gore la de mo ono ko ne mi lwangie di e choden pose men ci lel ga lo ga ram dit ke ji mi jojo jin Christian la to ko Christian la ram ling na ka ram lut ne den ko so ga lo ga damandun mi tem ci dur chana rek ke jakel chana la ka inbox bi al lo ke je but ko kana ji ke ko panom la ne Christian dia ono ko di e wonya mi ci gor so ba kon ja yar ke ko ba kon ja kwet ke ane de ko so chlo de tet jana ma gore de la jon ane thank you mi chele ke mi che jek ane bi lo lo ki wala lo jigatan tamal